Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Sa dinuman na paset ti lubong ti ayan nyo ita. At tuy man na sumangbay ti programa tayo nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Ayan, problem of the day portion. Pakaibasahan ti surat, pakasaritaan ti parikot iti biyag, ti may sangag problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy man ni kasin yung ayong nga may manen mangibasa iti may sanga surat. Surat may panggep iti may sanga problema. Ayan, uray no ado ti problema. Ay, katintay latamet itay latamet agibasa. Ken intay amwen no anyat problema dati nagsurat ken intay tumet balakadan kalpasan nga mangigan tayo ken mabuya tayo ti panakaibasa ken panakaidrama. Happy watching kadigiti madaman nga naka-tune in. Kadigiti saan pa nga naka-tune in. Ala awisen tayo idan babayan iti panang i-share tayo dito yung live streaming tayo. Pindutin nyo lang ta share. Hindi tayo magundawa inte man binsa-binsayan, salaysayan kan idrama. Dati pakasaritan ti parikot iti biyag ngayon patulod kada tayo ni Becca iti Ordaneta City, Pangasinan. Ket kastoy man dilinaon ti surat ni Becca. Dear Casinyo, papati nangital ka ni Papa kanya ni Papa iti sa Bali. Jackie di kaya ti makiden na kada Papa ken ti may kadua nga pamilya na. Jaka mo no apay kaslang mailangak idi. Siguro mailiwak ni Mama, kaday di Mama kunak kuma. Angem no labsak ti agsao Casinyo ket sobra ti panang suporta kanyak ni Papa. Saan na met nga saan pulos nga nagkurang kanyak. Amin nakasapulak ited na sipo diti ubingak agingga nga dimbakelak. Aglalo lang aro din idi ag college sak. Idi agbasa ako niti kolehiyo nga agtabtrabaho idi ni Papa sa Saudi Arabia. Amin nakasapulak iti eskwela isut mangited. Nga pasaray, agsursurok pa yun ko ditited na kanya. Agingga nga dimteng tiya panawen wenno dimteng ti lalaki nga na magpitik iti pusok iti taadak iti college. Wen pa? Naala ko dyan patulod mo a kwarta. Di mag-asakit tayo sakbayat ngayon may tiskwela pa. Oo. Wen, agsubsuble ako ni tiskwela pa. Laglagi pa mga rodan ako Agurnong ka, ta sobra dagiti patulod ko keng ka. Ikaragam ka di bangkom. Awan ti pagdanagan nyo, Papa. Ta nasa limit metakmet. Alam ka tulungan mo to ko, adaan tim. No, ada gundaway mo. No, dagpagparikutan da, ta makatulong ka agad dinasayaat. Kat talaga kastamit aramidek, Papa. Napianto lang mo't makaredwara kon kita da trabaho. E di at tuman nga makatulong aking kwanan. Agad na nasayaat kasta balasang ko. Dagiti nga roduan nga kakabsat ko, Papa. Kumusta damet? Agad na pas nagbati pa nagbasa kasking ka. Ni nga rod Tita Rose, Papa. Ti may kadwang asawam. Agad okay matisuna. Nasayaat no kasta, Papa. Ket agan anad kay ngor dita Well, sige. Alam ta agtrabaho ak manen. Basta agan anad ka mo dita anak ko I love you anak ko. Agan anad kamit, Papa. I love you too, Papa. Sorry, miss. Anay ko. Di mo lang amin kitkitan ti daldalahan ng meten. Sorry ka talaga. Jacking Gagara. Tulungan ka nga. Nagpastos mit dito nga. Sorry nga talaga, miss. Jacking Gagara. Okay lang. Okay lang. Siya gayam ni Becca. Siya ni Michael. Nice meeting you. Nice meeting you too.
Michael. Idi dahil tang agundaway kasin yung jak amuta makapungto takidita bigla naklatan nga dinungpar ti lalaki nga nakadungpar kanya. Nag-stay ka na regret ti cellphone ko ibagta saan nga ibagta na i-dep ko idin. Baka nangging ni Papa. Ngayon may di tamat-matak ti lalaki nga nakadungpar kanya. Bigla nga nagbaliw ti mood ko. Nataera lalaki. Tsaka mo, tsak may iladawan ti riknak, takas lang nagsardeng ti lubong ko kaday nga kanito. Nakabaybayag ti panang perreng ko keng kuwana kit kaslang, kaslang main inlabak met keng kuwana. Gabuta over apologetic isuna gaboy ti panangdungpar na kanyak. Inawis na ngaing kami mangan. Ket dito yan tinagrugyan ti panagsinged mi nga dua ken ni Michael. Masansan idin agkuyog kami agkalanglang kami agmerienda wenno ag lunch. Ket dito nga namamok ti kinatao ni Michael. Aga po ni Michael itinarigat a pamilya. Ano makita kisuna kaslang kanayon nga da problema na. Ti kinabayag min manunga bulan min nga agkadkadwa. Kaslang pagsinsin nublaten na lang nagiti uniform na. No met free day mi kasla isula iso no anyat bado na iti free day idilawas na isumanin ti bado na iti free day kadila ito nga iti sumarunong alawas. Daan ti sapatos na. Daan ti sa pantalon na. Agkuskusaw pa yun, digiti bado na, with a t-shirt na. But pa iti bag na. Malasin nga marigrigat ti pamilya na. Nga amok, mariknak ti dadagsen, when mariknak nga nadagsen na kanayon ti bakbaklayan na. Kanamok, nga kang runaan nga bakbaklayan na ket kinarigat da iti biyag. Ngem nagaget ni Michael. Nagaget kag basa, nalaing agte-take iti education course tara paap na kanod agbalin nga maestro. E dinto ka siya ket business related ti kurso. Kaya di may isang aldaw nga nagkalanglang kami manen nga nangan. Beka, sorry nga talaga. Neta ka manen. Sorry ka man nga sorry. Sorry ta makonsensya ka. Kanain man lang kasi kati mangilibre kanya ako nga mangan. Mangilibre kanya ag lunch, ag merienda. Kita saan mo nga ulitin ti kastang sorry kada nakakaasi lang ang ti langamon sa kagpakpakaasi pa. O yaman na ka. Alakit di mangan kan. Ang kayat mo ba eh? Nagalistom nga na ibus nita in order mo Sige, okay lang. Talaga nga mabisin ka niya. Jack, o na kami nangan dirabi sa Jack na migat. Nagkape aklaeng. Alang arod. Ag-order ka pa yung arod. Yaman na ka, Becca. Ni, apeng arod nagsangit ka, Michael. Sangit tiragsag dati, Becca. Amok nga pinatganti Diyos ti araro ko. Anya ka dit araro mo keng kuana. Kunak keng kuana nga, dala ko makatulungan nga agbasa. Dakil dito may tultulong mo kanyak. Dakil nga maimenos ko dito pa nang iliblibre kanyak. Natunggal no da kurang ti pagpletik. Sikat ti mangmangtid kanyak. Awan ti anyaman na kanyak. Basta sika. Naglalukit na singidtan nga agayem. Nasa ka nagsangitin na nakadramdrama ka. Pasensya ka. Talaga kastuya kami very emotional. Becca.
Sigurado aki di kasin yung nga saan lang nga asi ti mariknak kini Michael. No pay langana ti saan nga naragsak. Ngem tunggal maragsakan nga tultulungak iliblibre ikak ti kwartana nga nain pagplete na naragsakak mitten. Ket no kasta nga naragsak isunag naragsak mit ka sa sarita. Masansan lata nga kuykuyog kami, agkalanglang kami amangan. Ket aging nga awanen iti awan ti makuna nga ilang faktor kada kamin. Saanin nga mababain ni suna kanyak na da problema na kiddaw lata. Ti awan ti kaslawan anyaman na. Saan nga mababain? Kastamet kanyak nagbalinak nga open keng kuana. No anyamet ti kabibiyag ko nandiat kinatao. Imbaga aming keng kuana. Kastamet isuna kanyak. Kaya di may sa manin na malem nga nagkalanglang kami nga nagmerienda. Kahit mo pa agorder ta pa Saanin? Nakababain met. Itatama lang mabain ka. Nabsug ako kung kana lang. Thank you, Becca Amo ka nabsug kan, amo munti umisem. Kas takit no mabsug kan. no mabisbisin ka, langam ti kasla na pukawan iti rinibo nga kwarta. Akit no kas nga mabsug kan, nakaisisem ka, nakaganganay kan. Akit no kayat mo mga take out ka. Para ka di nga kaabsat mo. Kininanang mo. Saanin? Itad mo lang nga kwartan. Okay, awan ti problema. Sige, itad ko nga kwarta. Gyamalak, Becca gumatakla ta na, tinalaklak nga makanta. Isundulat at pangrabiimin. Sige. Mayat-met na panunot mo Kakaisuna nga kaalaalak dito yung patulod ni Papa. Agyamanak, Becca. Thank you Thank you. Basta, thank you. Thank you, ti mamin ado. Dita ka manin. Ulit-ulitin man, thank you. Sakan tumanagsangitin. Saanin. Di mabubus kami, tinalaos ka pa nagyaman ko keng ka, Becca. Nang nangruna iti Diyos. Amo, Michael, pakaragsakak ti tumulong keng ka. Nangruna keng ka, nga agkasapulan. Kita. Ano niya timbagam dati kanyakon? Ha? Nga timbagam, nga di ka pinakabayad ti tuition fee. Ay, when? Mano ka di? Ha? Mano ti pag-tuition fee? Api nga damagim. Kit api ko kas na nakigtot ka. Saan ka di nga dahita ti kang kronaan nga parikot mo? Pautangan na ka di manen? Kit api ko saan? Kit adamit extra nga kwartak. Alaman nga rod, Becca. Tabayadak to. Please. Deta ka manen. Nagluwa ka manen. Ni dahito Nakarabrabaw ti luluana. Kasti ko na. Tears of joy dahito, Becca. Gabuta maragsakan ng unay. Tanda ka makatulong kanyak. Nakaimimbag na talaga ni Apo Diyos. Ayan ay bagpay pa nagbibuyagan ni Manang Nena Kakal, Manong Romeo Kakal and family, ni Kumadre Irene, kasameten ni iti pamilyada iti Barangay 25 Tuburan, ken Barangay 1 Santa Rita, Bacara, Ilocos Norte. Hello, may ni Delia Mariano Gorgonio, Almata Borbala, Enriqueta Alvaro, kasamet ken Larry Mela, ayan, Noriel Ragmat, kablawan namin di iti trabaho iti DCHM, nga Dabirino, Vincent, Palong, Peli, Alan Devon, ken ni Rey, ayan. Hello, bagi ni, ayan, Sir Ben Viray. Kumusta Barok? Kula na. Ni Kabagis, ni Manang kung Malin Ruiz Ojerio, iti Las Piñas City. Ni, hello, bye, Kabagyan, Windel Visay Ruiz II, ni Ate Helen Domingo Lobendino, Jubes Kita, kasapay kini Christy Mabini Layos, iti Binalonan, Pangasinan. Hello, bagi ni Shaira Gawiran, dita Kabungaan, Lawag City. Ni Jeb Agregado, kablawan na digitig trabaho dito Barangay 1 Vintar, Ilocos Norte, kas kumakada Romel, MJ, RJ, Renz, Nanding, Louie, Joel, JR, Lawrence, Izan, June, Sherwin, Rolly, Winnie, Ali, Jomar, kani Jeb Agregado. Kas tametan kani Porman Pidel nga nagaget. Ayan. Hello, bye kini kasin Herwil Agunoy Ramil, dita Kurokor, Bacara, Ilocos Norte. And Marilyn Macho. Happy watching pa ka.
Kablawan met ni Jodeline Pukin, Daana Pukin Padilla, ni Ana Pukin Padilla, iti happy birthday ti Tanglagan Kalanasan na Payaw. Kablawan met ni Maylin Colyado, ni Nanang ng Adat Tabakara, Barangay Buyon. Yan ni Loren Alegre, Dita Sanchez Mira Cagayan, Rosalie Ranada, Edmund Rabiahos, iti Santa Marcela Apayao. Hello pa ni Kasin Liovi Bagawisan Dagyo, see you very soon Kasin. Ayan, ken ni Rosalie Ranada, iti Hawaii, happy watching. Nainlabak nga talagang kini Michael Casinyo kat kastamet tip marikrik-nak yung kuana. Mariknak met nga napatega kini Michael. Angem mas dawa kiti tadi matlagpud no ti ayatnan. Siguro gaputa na pasnik ti panagbasa na. Di na pala ikaskaso ti love life. No pekas nga kasla nagkinawatan meten tirik nami. Naragsak kami ti tunggal maysa. Tunggal kita kami, tunggal agkadwa kami, tunggal agkalanglang kami amangan, tunggal agsarsarita kami. Mariknak ti ayat ni Michael kanya. Ket patsek nga mariknamit ni Michael dayta. Nga sibo di na inlabak yung kuanan kata. Sabsabali mo ten, tigargaraw ko kasin nga banag nga nadlaw ni Auntie Minda. Kumusta ti umuna nga aldaw nga exam yo ha, Beka, anak ko? Beka! Huy! Ay, auntie. Anak ko naman, auntie, mangan tayon? Sige, auntie, tingkarot manganin. Anya nga mangan? Madamdaman ton di pandangan da madama pelat luto ni kasinsin mo nga Karen. Ay, ada ka di parikot mo ha. Sa balik di pagdingding gamon. Ay, awan auntie. Si kamet auntie. Anya ko matparikot ko. Katapay nga rin nga agmulmuling ka nga, pasaray umisim-isim ka. Ay na, agbagtit kan saan? Saan mo't auntie si kamat? Kaanya nga rod? Beka auntie? Ada ka din nakainlabam iti eskwela yo, ha? Ni auntie mo't? Aya, amok ti kasta nga langa. Takas taak mo't idi balasa nga. Inlove ka di. Auntie? Naglibakak man kay ni Auntie Minda Casinyo ngem saan ko nga maulbod ti riknak. Saan ko maulbod ti bukod ko arikna. Mas daawak mo tadyak maawatan ti riknak. Kastoy gadi nga talaga ti ma-in love. No idi kat makonfuse ko na kuma. Jak sigurado no maasyanak laking kuana, wenno ayat nga talagang masigurado kon nga daydi asing nga marikrik na king kuana ket nagtungpalen nga ayat. Tamanipod idin ket nakadekdek ket kami metten titunggal may sa kada kami. Di mas baalan ti ragsak ko no kadwa kisuna. Di mas baalan ti ragsak ko. Di marukod ti ragsak ko no kasta nga maparagsak ko ti lalaki nga ipatpatig ko no matulungak iti parikot na. Ngami di may sangal daw kasinyong kasla nagbaloy ti puloy ti angin. Inawis na. Iso tinagawis kanyak nga mapang kami mangan. Siyak mo ti agbayad ita ha? Anya ti kunam, Michael? Kunak siyak mo ti agbayad ti meriendata. Ken partial pa ilatitid ko kaday di utang ko ha? Ni apay, agsing-singirak ka di Michael. Tapno sa anak nga maurnungan Beka. Ket nangalam nga min ti kwartam. Nagtrabaho akit ti construction, ti makalawas, idi sem break. Ket damot basit ti urnong ko lepas ti exam iso nga okay lang lepas ti exam kulak maten basta i December break damot na bati ka deti kwartak sa ak nagtrabaho construction iso nga adda pangilibre ken ka ken di mabati ipaunak ken kan
construction nga talaga? Uwen, deta kinarapis mo. Apay kita, no talagang naanos ka, kabailam amin nga trabaho, saan ka di? Nakakaasi kami ka talaga, Michael. Kaya't kung amin ti makapagturpos, Beka. Kahit ko tagbalin nga maestro, amom dayta. Iso nga ramidik ti amin, ureno kasano ti rigat na. Kahit kasano nga din, magsakit ka. Kasano no sobra ti katatrabaho, tagsakit ka. Pacheck nga dinagbaybayan ti Diyos. Alag-tulag ta nga rod, Michael, Beka, uray ta sobra-sobra mo, tipat patulod ni Papa kanyak ka kwartak. Iso nga, tulungan ka. Uray saan ka nga mapanag part-time, mag-side-sideline. Aglalo kit construction, narigat. Beka, kunahak, saan mo na skin trabaho, no kasapulam ti kwarta, ibagam la kanyak. Saan mat nga problema at kwarta kanyak? Ken kasta nga talaga ti agpagayam, agayem, agtitinulong. Oo. Agluwa ka di manen. Ni dayto eh. Luwa ti ragsak dayto eh, Beka. Kung nagtupay ngamin nga si kati inten nagtilangit nga makatulong kanyak. Si kati magtultulong kanyak para iterapaap ko, Beka. Kit talaga atulungan ka. Aging ka nga day may tulong ko, Michael. Ni nakatutaw, di ka lang mabayin na pairakupin na. Ay, sorry. Tainalam ti may isang nakulap ko. Thank you. Alala ni Diti. Agka naman ti nakulap ko, nakatutaw ni. Di ka lang mabayin. Awan ti bibiyang ko, kati kita ka na tao. Gaputi na laos nga ragsak ko. Awan ti babain ko. Kan gaputi na laos nga panagyaman ko, Beka. Thank you. Alak ibatan mo ti ima ko, ano kababain. Kan ulit-ulitin man thank you. Ay, sorry. Nakakatawa ka naman minsan, Michael. Agbaningrot ka, sa kanto umisem. Kasta akan talaga. No pakaragsakat kit kasto yung agabigbiglalatan di mood ko. Saan ka madanagan, Beka? Ikariking ka nga, agsupapa kagtuking ka. Kato jak tuman makasupapak. Nito na po Diyos ti kang kununaan nga, agsubad iti kinaimbag mo kanyak. Awan ti anyaman na kunakbit king ka. Ulitek, Michael, pakaragsakak ti makatulong king ka. Hello, by kini Irene Alvarez, Mami Teresita Cabanya Fuller, Nympha Gumarit, Virgilio Peros, kastameten kini April Marsan Martinez. Hello, by kini Claire Damaso de Ocampo, kabkablawan namin da Bruce Lee Bangkel, Bryken, ano ito'y? Hamik Bangkel, Kenny Mama Mardelita de Ocampo, Kenny Papang ko nga madama agdingding ti programa, ta idol da ka. Ayan, dita tanglagan kalanasan na payaw. Hello, may kini AJ Senal Pambid, and also kini Kasin Cyril, agab-gapo dala dito, ni Presidente ti Tigas, Kasin Bernard Reintar. Hello, may kini Eddie B, kabkablawan namin ni Lenon iti nagrebkan, madamatibot tao dati deposito. Alalwadan nyo kasi agkalkali kayo iti deposito. Baka da kayo iti may deposito yan, adayo mapo. Ayan. Arnold Rafanan, Erma pa. Ayan, ni Tita Erma, Aguinaldo Patino iti pasukin. Ayan, iti nabayagan nga avid fan tayo, sponsor tayo, may iso na dito nakabakasyon da iti pasukin. Ayan, from California. Bibuya ba ni Kasin Joperson Kenneth Ruiz dito Ilubut West. Ni Mike Senior kablawan namin digiti tagasarat, madama ti picnic, kalkalpas na nga nagburak ti Rama. Apo, de tama, de dati iliwik launay agburak ti Rama. Ayan, sabay shot. Hello, Mike ni Agnes Cabañez. Ayan, happy watching. Po, madama kanod victory partida jay salapasap jay Kalapaw. Hello pa kini Luz Biminda Kalasagan Magulod, and yon. Ada kano matikasin Arnel iti vegan ni Tita Glenda Ganiron Nicolas iti Hawaii. Happy watching pa. Tiyan mo gidikasin yung kat saan na madlaw ni auntie nga jak matlamakor urnungen.
Amo na nga subsobra no sursurok ti ipatpatulod ni Papa nga kwartak angim saan kumot nga i-deposito iti bank account ko. I-deposito man may withdraw to metlaeng no kasta nga tulungak ni Michael. Akit na amuan ni auntie. Ket dito yun nga inong ungtan na sinalangad na ay amo ka din ni Papang mo tikas yung aramidam ha beka. Saan auntie? Ti amo na akit nakadeposito digiti nayon digiti titad na kanya ka kwarta. Ang ipatpadawat mo mahit. Ala auntie, saan ko ipatpadawat? Itultulong ko. Saan nga padawat? Akit na piya kumamot ano utang. Taadan to sinirem. Ang saan mahit? Madi ka diti raramidik auntie. Saan nga dakis ti tumulong anak ko? Ang sobra madi. Kadagpudno ka man ngamin kanyak, Beka. Ipatpatig mo ka di tayo nga Michael. Uwe auntie. Ayat nga jak marik na kadagiti daddo mga agar-arim kanya. Ngem arar mo nakakadi ni Michael. Ha? Ipatpatig nakakadimat. Saan nak nga arar min auntie? Aggayam kami pailaeng. Ag best friends kami. Ngem anya nga ti madmadlaw mo nga marikrik na naking ka. Ha? Anyat madlaw mo king kuana. Agayat kadiking ka. Kasta ti pamatik auntie. Isumit ti madlaw ko king kuana. Siguro akit mabuting lang ang mangibaga kanyak ang mga no ti pamati na kit guraek. Wenno ilimlimed na siguro ti marikrik na anak kanyak antita. Siguro akit pamati na kit saan iso na nga maikari kanyak. Siguro ito no may isa nga maestro isunan. Ijay nanto siguro nga ipudnon ti ayat na kanyak. Wenno ipamaysa na pailaing ti panagbasa na. Tainton makapagturpos isunton ti panangarim na kanyak anti. Basta auntie, kinaawatan kami. Kinaawatan ti puso kinrik nami kini Michael no pay saan mi nga naibagay ti maysa kin maysa ti marikrik nami. Ay, nami na mauyong dayta. Kay kasano nga ro din no nagbidot ka iti pamatim beka. Auntie, kaamangan mo't no agimulmula ka ita, agmulmula ka angam sabalin tumot ti agapit. Saan nga tamit auntie? Awam ti sabalin nga babae ti biyak ni Michael. Siyak mat halos ti kadkadwa na inaldaw. Tunggalad na kami ti eskwela. Halos da kami mitagkuykuyog. Ang imno siyak lati matungpal beka anak ko. Isarding mo detar aramidam. Taamangan no masaktan kan to unay inton saan mo na mapasamak tinamnamae mapasamak. Amangan no agbabawi kan to. Saan met siguro auntie? Hello pa kini Soyun Gap kablawan na ni Mami Julie Fragata. Kani si Fritchie Rivera nga madamag dingding nga gijay Nueva Vizcaya. Kunan Mike Senior adda ni kumpad Mark dita kumpad Mark nagtalo di ka mat agay-ayab gamin. Madamad burak na kano. Hello pa kini Melvin Redaus iti Cavite. Ni Sterling Nabal. Danda niya kagraduar idin kasin yung at damitan iti may katlong tawen ni Michael iti kurso ng education. Bale umununak nga graduar iti mesa tawen. Kasta unay ti ragsak ni Papa iti ipakamok nga danda niya ako nagraduar. Kalpasan na graduarak. Sumapulak to adagos ti trabaho ket sa anak ton nga Uray sa anak ton nga suportaran ko na kangim. Suportaran kan tulat ta ako naman ti Papa. Naragsagsak kumamanen kasin yung numaatendaran ni Papa ti graduation ko. Ngayon, kaday di na udi pa nagsarita mi, kaday di pa nang ibagak nga graduarak. Baga naman ka saan ka nga makapag-leave, saan ka nga makaalat bakasyon na. Maluksawak idi ngem ingkari ni Papa nga adanto sa bali nga gundaway nga abayan na iti panagmartsak saan nakman nga maabay makuyog iti panagmartsak iti panagraduar ko iti kolehiyo ngaminto kano agkasarak si graduen na kano nga isunto ti mangabay kanya. Ket dinamag na.
Anak ko. Ikarik, into nagkasar ka nga, inaunang anak ko, iti mo ng asawa. Ipasigurado king ka nga, umatendarak to. Saktot mga abay king ka, saktot iti mangkuyo king ka, nga agmarcha iti altar. Aging masulod-sud ko man anak ko. Papa? Ada ka din nobyom. Ah, papa. Awan ti pagdanagam anak ko. Di ka ungtan numan adan nobyom. Mamati akmat nga napasnik ka nga agbasa. Gagangay lang mat ati makinobyo. Ang pagbalinim ko mapailaing nga inspirasyon mo iti panagadal mo uri kad dandani ka graduaren. Kinsaan ka pailaing agas asawa aging nga awan pa iti natalgid ka trabaho kas tamat ten dati ay nobyom. Papa? Oh, ada ka din nobyom anak ko. Um, awan pa'y papa. Ang iman niya. Dan lalaki nga ipatpatid ko, papa. Ang dinak pa'y inaharim ngamin. Takas kanyak. Agturpos pa nga nga umuna iti kolehiyo ta. Arapaap na ngamin ti agbalin nga maestro. Agit na sayatan no kas tabalasan ko. Alakit naragsakak. Tinto maasawam kat kasking kamot nga darapaap na. O may isa maestro agit na sayata. Napinda sa trabaho dayta. Basta tandaanam dagiti kanayan nga pamagbagami king ka gani antim minda balasan ko. Wen, papa. Agyaman akmet ti suportar nyo iti panagbasak, papa. Kat para ka pakaragsaka ka anak ko iti mga ramit ti responsibilidad ko kas amam. Kat sakton ti kararagsakan inton makitak ti inauna nga anak ko nga magunundan ti arapaap na. Sige, papa. Thank you, papa. Hello pa kini Esperanza Escobar from Shanghai, China. Shout out kini Jermaine Koneng Inis Ayason from Shia to Philippines. Ni Milang Uyen kablawan na met ti digiti taga na Votas A. Happy Fiesta. Kasabay kini Mina Beronia Francisco. Shout out kadigiti taga Taytay Rizal. Ayan. Kablawan met ni President Titigas ni Kasin Bernard Reintar. Iti ag birthday ni Kasin Maidi nga asawa ni Kong Ronald. Happy birthday Kasin, tagay tayo. Ni Congressman Congressman Ronald Singson siguro ya. Ni Lorna Marcial kastameten ni Auntie Julie, agbibuya pa ni Auntie Julie dita baba. Betty Ganotisi napintas na iti programa kabsat from Hawaii. Thank you so much. Irene Ferrer, Vivian Natividad, iti Cagayan, Rinwao, kasama ni Myla Singpet. Dimteng nga ti aldaw nga panag-turpos ko iti college kasin yung no pay awan ni Papa, adamit ni Auntie, adati kasinsin ko nga ni Karen. Kaya dapay ni Michael nga kaduak nga nang celebrar ti panagturpos ko. Nagtultuloy lahat ti kinasingid mi kini Michael. Already naagtab-trabaho akon. No pa adda digiti gundaway nga kasla pagarup na ket gaputa saan kami uneng agkit-kita ni ti eskwela. Isar den kumeten ti mangtulong ken kuana. Ang imidita ikaklat tamet iti allowance na tultulungag tunggal ada parikot na iti kwarta ket ikak kaskas di nga kas taon iti panagyaman na. Thank you so much. Agyaman nak Becca. Yata ka manen kanay met lang ha. Thank you. Abus tagluwa ka manen. Basta thank you. Agyaman nak launay keng ka ma'am. Apay, kitapin nga ma'am ti awag mo kanyak. Siyempre, mga opisina kan. Saan tan nga kita unay, ta naka-redwar kami ten, idun ta may sapay nga tawin kanyak. Ti amin pagarup ko kit, di naktulungan Kitapin nga nga ma'am ti awag mo kanyak. Ma'am ata, estudyante agpay laing, kit sika kit mga opisina ka. Iso nga ma'am ti awag ko king ka. Kasta. Akit into no si kamet tin ti makapagturpos, kit adanton pangisurwa, may sakan to na maestro, di serto meten ti awag ko king ka. Kitwin Pagkat katawayan nak manin. Ako nak Michael. Seryoso Becca. Thank you nga talaga. Thank you.
Agredwarak tumeten ket sikatidak kila rason no api nga makapagredwarak tumet laing eh. Ket ulitek beka. No kas pagarigan tadyak tuman makasupapak ti adu nga tulong mo kanya. Ni Apo Diyos to ti mang supapak ken ka ti amin. Sylvia Pamitan, kabgablawan naman ti happy birthday, ti anak na, jay La Union ni John Mark Pamitan. Happy 27th birthday. Hello pa kini Joel Ronduen, na imbangal daw kasi nyong watching from Los Baños, Laguna. When kasi nyong mangup opisina ak idin idiada ni Michael iti maudi nga tawen na iti kurso ng education. Intultuloy ko nga ro, tinang tulong keng kuana, tatalaga nga kaskasti nga marigrigat ti pamilyana. Sang kaapuyan, sang kaasaangan. At dati di gundaway nga, halos siyak pa yun, timangted ti tuition na. Tawan nga talaga't maited ti naganak keng kuana. Binulan nga ikak ti allowance na. No met adagundaway mi ket agkuyog kami, agkita kami met, mapang kami agpasyar, iti mall, mapang kami agbuyat sine, mapang kami mangan. Nakasla kami la agnobyo kay nagnobya nga talagan. Ngatay awan la ti formality na. Iso nga best friends kami lat tapay laeng. Kaya dadag iti gundaway nga kasladya kon mauray pa nga agturpos ni Michael. At dati kiti gundaway nga masulsulisog ha. Gaputa siya ket awmet problema kon. Ada na talgid nga trabaho kon. Kasla kayat kon nga ti ipudnok king kuana ti marikriknak nga ayat. Angim syempre babahiyak. Adamit pala delikadesak. Syakit din na babae ti umuna nga mangibagat ayat na iti lalaki. Ada di gundaway nga jakon matepelan ti riknak nga kaslakayat ko na syakon ti agpudno. Jak maurayan ni Michael. Kasi di na minsan nga inawis ko isuna nga ag-celebrate kami. Na dayta nga gundaway ket nakaragragsakak ta na-promote ak. First time ko nga ma-promote iti trabaho. Okay, syempre ket iselebrar ko. Oh, tinawagak ni Michael. Ibagak nga aginom kami. Pinatgan naman. Naginom kami nga rod iti arak kasi nyong nera namot deta nga awan ni auntie. Awan ti kasinsin ko. Ket dagda kami laeng ken ni Michael iti balay mi. Nagsangwan mi iti maysa nga empelite. Madlaw ko Kaslad adumit ti masyat kong MC ka. Limalalakyan ka, syakit diti adadot mainumnan. Pasensya kan, beka, jak unay ngamin, sanay nga uminom, hindi arak. Kitapi ko makit ni, awmit klasim no bigat. Ag-celebrate ta, uminom ta. Lay tagayang ka. Ha, sige. Hindi, di ko stamot lang nakapapa iti raman na deta empelite. Mayat met ti panagraman ko. Sikaang na, nasanay ka siguro ng uminom ti arak. Saan met Arte ka met. Tapos nag-chaser ka, nakadado, o halos magudwam deta coke. Pasensya ka na. Diyak amin sanay, deti raman na. Masanay kan Siyempre, nagkadkadwata, tapos naragsak ta nga duwa, na day celebrar ta, aginom ta. Sige, beka. Nalpasak manin. Sige manin. Nagaliston. Kit man ano ko kit dadatamit laing dito eh. Kasanang marod nung mabartekak ta. Kit apay no ko Kit no di kabelan ti agawi din kit dito ka maturugin. Ha? Kit aw mati klase mo bigat. Dito naka-artekak sila kala di lalaki. Basta. Agpulutan ka. Sige. Ag-celebrar ta. Ibusen ta dito yung mesa litro nga empelite. Ibusen ta? Kaya ta dayta. Ay na dito, kapoy ka.
pa'y naibus ti empelite kasinyong ket bimara ti bagi ko. Halos mamindwa nga tagay ko, maminsan laki ni Michael. Ang imkas lang, mas tamado pa isunang siya. Ang imti tama na kanya ket sakto lang. Sakto la ti bara ti bagik. Sakto lang ti espiritu ti arak na simrek kanyak. Tapno makapanunotak iti mani. Kasla makaarimak metten iti dayta nga gundaway. Uy. Abi nga higaman dito lupok. Beka. Ha? Di mo kati kaya? Okay lang. Umatidagas na. Sabi nga rod nga mapanpansin mo di kita. Ha? Apay. Apay pang pangatong. Dantani ka sa langkon. Dito nga Michael nga. Michael. Tinakadi kayat? Ha? Tinakadi kayat? Saman. Api ka mga saan ka kayat? Sabi nga rin, nagkapoy-kapoy ka. Pasensya kan, Beka, nakainom kan. Nabartik kan. Siyak! Nabartik? Nagpagpakatawa ka. Alagtagay ka pa. Kurang pa siguro chat mo. Madin, maululaw ako. Agtagay ka pa. Kagura ka. Nung di ka agtagay. Ibusenta data. Ibusenta. Ha? Sige. Ibusenta. Tadan to aramitik king kamadamdama. Ha? Anya ti kunam? Awan, kunak. Ibusenta data. Tagay. Ta ibusenta data. Uminom ta. Ag-celebrar ta, Michael. Aging nga di mi napupuutan kasinyong naibus min de empelite. Agdudumog meten ni Michael. Nakasla din naman ten maitangad di ulo na. Siyak met. Ad damit ten ti bara ti bagik. Sa bali met ten ti mapampanunod ko. Napang ko inabay ni Michael. 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 Amom, love na love ka. Unak, love na love ka. Pati man. Ito. Aping mi nga kinadong timin, no? Napartik ka tuloy. Uri na bartik ka. Siyak ti makaamukin ka. Michael. Amom. Nabayag ka nga ipatpatigin, Michael. Hoy! Michael! Turugan naksamit. Uy, green ka. Kunak, ipatpatig ka unay, Michael. Ipatpatig ka unay. Uy! Ipatpatig na kanimot, Michael. Met lagayam. Apeng nga orahin ta lang agbalin ka nga maestro. Numabalin met nga rugyan ta itan nga. Ipek sa ti ayat ta ti may sakin maysa. Ha? Uy! Alam ka matmaturog ah. Amom, madlaw kuking ka ah. Nakatortorpe ka. Madlaw mo met siguro nga. Napatid ka kanya. Madlaw mo met siguro nga love na love ka, Michael. Pingarod nga orayan pala nga siyak mo na nga mangibag ka. Ha? Michael? Ay ko. Love na ka di met laeng. Bagampay Love ka kunam. Love ka.
Love ka. Beka. May lagaya. Pati mga rot. Nabay ka nga kahit nga agkanin. Ay, apay agdulo ka. Ay, ay, nagsarwa kami din. Nagsarwa ni Michael ang sana ka nawalan tinamnama kasinyo. Dinalusak ure na bartekak dinalusak tinagsarwaan na pinunasak ti rupa na tinikat ko ti bad t-shirt na kaya di dita makita kun ti bagina pinunpunasak tinabasa nga labakara dito yan nga simken iti panunot ko siguro na mapasamak mi kat saan to nga tamot nga agtorpe-torpe dahito nga lalaki ko na. Diyan ka mo kasi yung siguro gapot bartek ko, siguro gapot ti panagayat ko keng kuana, gapot mailiwak kahit ko launa yan nga. Nga da mapasamak mi. Kalpasan nga malabarak. Dito yan nga inagkakti na dumado mga paset ti bagi ni Michael. Tas lamaus-usawan met idi ni Michael. Beka. Michael. Pasensya kan ng jak napigilan ti pagikon. Saan nga naskin nga pigilan ta ti bagita? Saan nga naskin nga pigilan ta ti riknata? Michael. Beka. Beka. Apay. Saan? Anya? Saan mo nga pigilan ti rikna, Michael? Urita. Dandani kami ti nagturpos. Saan ta urayan nga makapagredwar ka? Beka, saan? Saan? Shhh! Di kagsasaon. Nunaskan nga siya ako na babae ti agtrabaho, aramitek. Kasta ti panagayat ko keng ka, Michael. I love you so much, Michael. Beka. Beka. Sana mabalis. Di kagsasaon ko nag. Michael. Beka. Michael. Michael. Beka. Michael. Beka. Michael. Kabigatan na kasin yung amok nga amo ni Michael nga adan na pasamak mi. Amok nga malagip na ti amin-amin. Ket dito'y nga namnamay kon nga agpudno ko maisunan ti panagayat na kanyat. Tapno no adama ko na nga relasyon mi. Tapno sa amin nga pigpigilan ng tirik nami. Total, ipatpatig ko mitisuna. Ket kastamit, mamati akmet ka ipatpatig nakmet. Tapno saan laing nga ag best friend, ti panangibilang mi ti tunggal maysa kada kami, no di ket kas nobyo ken nobya. Nagtungpal to akas agasawa,
Kaya di ibagak. Nga kalpasan, tinapasamak mi ket da kamin. Ada nagkinaawatan min ko nagtung itong idlaing isuna. Diyak maawatan. Kaslasaan nga naragsak. Iti napasamak. Gapo nga tata, kabuteng na baka adda na buumi, baka agbunga. Ket, ibagaking kwa na. Saan ka madanagan, Michael? Nung managbunga tinaramid, tinapasamak ta. Siguradwek nga saan nga maapektaran ti panaggraduar mo. Siguradwek nga makapagturpos ka, makapag-take ka ti board exam, aging ka nga sapata ka kas may nga maestro kas ti arapaap mo. Tung edlaeng tinsungbat na kanya. Nagkarelasyon kami nga agpaiso kini Michael kasinyo ngem no kaano nga opisyalen ti relasyon mi isumit ti panakadlaw ko ti panagbaliw na. Kaslasaan ni din nga kasti dati nga may saan nga may ilang kanyak. Bigla mo nga may ilang kanyak. Hindi ag best friend kami pa ilaing may ibaganat problema na. May istorya na kanyak ti mapaspasamak king kuana. Ngem di mo ada na pasamak min. Kasla di namat kayatin ti ag-open up kanyak. Di namat tinibaga ti problema na. No jak pa'y damagan, di na ibaga kanyak. No jak pa'y damagan, no adapay kwarta na, di na ibaga kanyak. Namin binsan nga nagbaliw isuna. Nga no awisek nga agpasyar kami, adumeten nga pambarna. No awisek nga kita kami, kunana nga busy ka no, maudi nga semestredan. Kaado kanot ubrada, kaado ti requirements da nga ilipas da. Lakit agpay sumit ket dita. Busy da nga talaga. Ta syempre ado ti requirements da nga talaga. Angin di makadakis kasi yung sipod idi ada na pasamak mi ket dimet lang mapasarunwanen. Dimet lang maulitin day di panagpapasmi ti ragsak. Tati kayat ko kumamat ket saan kami nga nakainom iti arak tapno talaga nga maganas mi. Numan nakainom kami ang ti katamtaman la kuma saan nga deti talaga nga nabartek kami. Mabain siguro. Bueno talaga nga busy. Ado di kiti agtartaray nga saludsud iti panunot ko ngem jak ingkaskaso. Ta amangan no salangadek wenno saludsudik baka no puon ti pagapaan mi baka madisturbar pa iti panagbasa na, panaglipas na, panangiringpas na kadigiti requirements na. So nga binaybayaklatan. Intultuloy ko nga rod tinang tulong keng kuana ta manulaengen nga bulan agradwarton. Siguro into numalpas di kita nga problema nan. Naragsak kami tumit siguro nga mangituloy ti relasyon mi. Aging nga agtungpalto nga da kami to ti agkasar, agasawa, kinagbalin nga kinagden na iti tungpal biag. Mabalin nga agad adjust pala isuna ta syempre. Sa baliitan. Naununigan ti relasyon mi. Saan lang nga gagangay nga gayemen. Ngayon di ta makaredwaren ni Michael dituyen nga naamuhak ti kinapudno kasinyo. Nag-celebrate kami ti panagturpos na. Nga kunak dakda kami laeng. Nakainom kami idin kasinyong edita sa bali manen ti mapanpanunot ko. Ito'y san samot lang na mapasamak mi no kasto nga makainom kami nga duha. Kaya no siya ti aggunay nga umuna. Nasaan nga lalaki. Edita rugyak nga tsansingan manen tinubyok nga ni Michael. Dito'y meten
Dito yung meten nga rimuarte pudno nga kinatao na kasi niyo. Ay, apay. Ada ko may pudnok king ka, Beka. Ha? Anam na maik datan Michael. Ang yung guri ka? Ada relasyon tan. Tataka pilagpudno ti ayat mo kanyak, Michael. Beka. When agpaisungay patpatig ka, Beka. Kitam, si? I know it. Mariknak. Beka? Oh. Diyak sigurado ti mariknak. Ha? Di ka maawatan, Michael? Kunam nga ipatpatignak. Sa amoy baga nga, di ka sigurado. Ano di kahit mga sawin? Diyak amo no, ipatpatig ka bilang girlfriend ko, best friend ko. Anya di kahit mga sawin? Di ka sigurado no love na ka talaga? Saan nga sakti love mo? Ada ka di sa bali nga babae nga love mo, Michael? Saan nga kasta tikait ko asawin, Beka? Anya nga road? Tell me. Amom na bayag nga mapaspasilak yung kan, Michael. Hindi pa lagbasbasa ka. Ay na, di ka maawatan. Kasla ka la di lalaki. Michael. Dahita nga ruti problema. Ha? Dahita nga ruti problema, Beka, Tanya. Tsak sigurado ti kinataok. What do you mean, Michael? What do you mean nga di ka sigurado ti kinataom? Tsak amo no. Lalaki ak nga talaga. What? When no baklak. Tsak amo. I'm sorry, Beka. Angin, iti pelaeng high school ak. Makon-confuse ako ni ti bagi. What? What do you mean? Saan ka nga lalaki? Are you not straight, Michael? Diyak nga rod sure, Beka. Diyak amo. Kas nang... Anya. I like you. I actually love you. Gaputa, sikat nakatulong ka niya. Gaputa nasayaat ka kanya. Amo ka na inlavak king ka. Ngayon ti jak maawatan. No makakita agiti lalaki kit kasla sa bali ti marikriknak. Oh my God, Michael! You mean you're bisexual? Sinahis ka di? Bakla ka di? Ha? Jak naroon mo. Ayok ka. Kundi ko may imbaga ini. Imbagam ko makadlag ini to sana. Yamog lang no straight ka. I'm sorry, Beka. Promise. Amo ti Diyos. Nga saan ka ginundawayan? Ginundawayan. Nakimbagam ko mga di pelaeng. Hindi damdamo. Nga saan ka kaya nga lalaki. Karudmit sigurado. Hindi no lalaki. Ako ano anya. Ang imbe. Kada gito'y kit. Mas lang. No mabibuyak dito yung programa da Ginemar Studio kita. Anya Ginemar Studio. No mabibuyak ni Manong Nemi. Di laklakayan. Aan ko kunak lang. Ada digiti classmates ko. Ada digiti ko schoolmates ko. Agkrasak mati ti lalaki, Beka. Oh, I hate you. Anya ti kunam, balasang ko. Becky, baklan Michael. Nanti BBM. Anya BBM? Becky, baklan Michael. BBM nga talaga. Ay na, BBM nga talaga anak ko. Becky, baklan Michael. Ay, ulaw kang. Andi.
Anya nga roti ko na yun. Anyat nagsaritaan niyo. Kuna nakit din nga ituloy milatak tadi ka naman pa sigurado no anya isuna. Medya kayat Andi. Tunggala damang mangdamag kanyak nga friends ko. Becky? Baklan Michael? Becky? Baklan Michael? BBM? Becky? Baklan Michael? Jack sigurado, friend. Siguro si Lahis. Bakla day jay. Baklan Michael. Becky, baklan Michael. Beka kunak kuma, Beka, baklan Michael. Becky kunak mo. Dahil ito'y ti problema kasi nyo. Agpaison samat ti ko na ni Auntie Idi nga siyak ti agmulmula. Sa balin to ti agapit. Ang ti nasakit. Lalakin to ti mangapit. Inggas-gastusak, pinagbasak. Sa ito nagtrabaho. Dahil ito masweldo na, mapanto ka dagiti lalaki. When kasin yung nagbiddutak, sa anak nga nagbiddot nga nang tulong kay kuana, gaputa pakaragsakak ti tumulong. Nagbiddutak kunak, gaputa jakmet nga inam mo nga imuna. Jak inam mo nga nalaing no anya nga talagat kinatao ni Michael. Saan ko nga ibabawi, sa anak agbabawi, ti panang tulong ko kay kuana, magbabawi Hindi ko mapailaing. Nasapsapa ko mga inaramid ko, dahil di naramid ko. Nga panang, kasla rinames ko iso na. Kasla panang rames, dahil dyan, di nagayam kaya, hindi. Awal lang ti mag-awal at gaway na tanabartek. Nang repak iti bakla, balakadan dakman kasi, no kasano ka maka-move on ka dahil ito nga napasamak. Alagit, awang ba't pekit di ti madamdamag ko nga boyfriend na. Angim tunggal umay. Tunggal alukoy na trick na nga ituloy mi kanot ti gayem mi. Ti dati nga kinasingid mi isubli mi kano. Angim kasla mailangak mo ten. Aglalo into no agladlad isunan. Agbalin nga talagan. Ag come out. Alati kunadan. Hindi agladlad. Tapos imagine, panunutik nga, ada na pasamak ni Edi. Di naman kiti ibaga kanya, ituloy agasawatan ko nana. Kung naman nga ituloy mi lang ano, ti kinasingid mi, ti panag best friend mi. Adi na kanumot pa sigurado. Agkakras isunat lalaki. Agkakras pa iti taga Nemars Studio. Ure awan. Tulungan dakman kasin. Kasanok nga malipatan ni Michael. Bueno, okay la ka di. Nga ituloy mi. Ti kinasinged mi nga kas aggayem. Ure no. Kanayon kun to nga malagip. Dahil di pa nagbiddot ko. Kanayon kun to malagip. Dahil di pa nang rabaw ko. Pa nang romansak keng kuana. Nga iti gayam ununig na kit. Di nagayam kayat dahil di nararamid ko. Oh my God. Ala, yun na akong tiagyaman kada kayo nga makaited ti balakad. Awamit kit na pukaw kanyak, ta sa anak ba't nga nasikugan. Di lang Di lang madi nga memory, madi nga lagip kanyak. So mani po didi Jack Pulos kahit nga makakit-kita ti MP Light. Nag-change brand dak pekit din kasin. Nag-Gina kon. Agyaman nagmet ken kakasin ti anos mo nga nang urnos nang ibasa ken nang idrama. Ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. At sabi ko mata damit na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadigiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Saan nga gaputa?
lalaki ti arwaten na, ti panagarwat na, lalaking lalaki ti panagsauna, lalaking lalaki ti tigtignay na, ket lalaking lalaki nga talagan. Alaga, more power to your program kasi nyong, sabi ko man, adupay ti matulungan nyo, and God bless everyone, naglalaw kadagiti sponsor show. Tuyag problema, Becca, iti Ordaneta, Pangasinan. Ang yaman naklaunay keng ka, Becca, iti panagiburay mo kada kami, iti parikot mo iti biyag, panagbidot mo iti naminsan, paset ti biyag mo. Nga ti pagarap mo, dito lalaki nga patpateg mo, ket malalaki nga talaga. Saan met gayam? Alagat kasta nga talaga, ada digiti panagbidot tayo. Saan tayo amin nga, awan ti makuna nga perfecto, sila kumakanyak. Nagbidutak mataan nga may awan niya arti marami na kadaditan. Jakmat may babawin. Anong santay latan? Maturog ganin. Suara niya bagbagag ka na hanga kumuntra. Agong kunak lang dahi dyan. Okay, ada digiti ibon nga balakad din. Katsapay ko makaana ito digiti nga balakad. Nga mangigam si ka Becca, sender. Tapno no malawlawagan ti panunot mo. Ket malag-anan ti riknam. Nagdesisyon. No anya nga talaga ti aramidem. No awatem ulit ni Michael. Akas pagayam mo. No pay adan na pasamak kada kayo. No pay ibaganan nga confirmed, certified nga Becky Bakla ni Michael. BBM. Becky Bakla Michael. Alright. Pero kita nga rin nga ibasa, tingiti balakad yung mga kasin. Gas ko mga kadetoy. Apo, adot nakapugto siya. Syukla, bakla, wala na. Isumat lang nga idiruman sa saan kunan Michael kunan Sesa. Isupe Ayan, ni Maris Pasi, saan nga kadagaan jay inaradom sender. Ni Erel Jan Zabala, BBM talaga nga nangabaken naalan at bingayonan. Ni Iska Labitog, agayem kayong tulatan, saan na bali nga naramanam, ure kita naramanamot. When katawaan yung dolat ta di jayin nagpintas man ti adagayem na nga bakla. Nagmayhat. Babae ken bakla gayem tapos ada na pasama kadakwada. Ni amo yun ni Paulo Ballesteros. Dito alita na. Alita Bulaga, Paulo Ballesteros. Tama ba? Di ba daputot na. Ngim bakla isuna. Ngim di napututan na Daka mo, trip dan sala idi, nagainom da ka jay, nagtitripan da, o nagsikog di babae. Angim, nagtali na edti kinasingid da, nagbarkada dalata. Mami Teresita Cabanya Fuller, adamit agasawa, bakla, makaputot met, kanana. Awan nang ti problema, no kayat nga ta ni sender, ti makiasawa, iti saan nga 100% nga lalaki? 50-50? Di ba? Ada di kiti babae nga matanggap na ti 50-50. Ada mo di kiti saan? Kaadwan na saan? Kaya mano di kiti makaawat nga ti asawa na ket saan tupulos nga agbabae. Awan tupulos ti karibal na nga babae. Ang lalaki tumot ti karibal na. Ni Kasin Arnel, Sambo Sunido ko na apo nagmayat san no siyak ti ramasem. Umaynak man mat nga rod ramasem. Siyak na narwamak ni kita ramasem. Kasi no mabarte ka talaga, awan ti gaway kon, awan ay babusoy ko latan. Kasi no pumalagak, baka masaktalak lang. Kasi nga babusoy ko latan no kwan. Ado nga gundaway nga kasta. Bes nga maturog ako man, takad ko't maturog. Apo, Diyos ko, ay gundawayan na ito pala ang dati na kahit inosente nga bagik.
kasano nga rod, panangisirek mo no saan mo't natangken sender. Umingar lat tamot siguro kasin, uray no bakla, kaya adalat ta iingaran na mo't sika. Wen, adot amok na bakla, nga umingar mo't sika, aglalo no tay masagid mo, di kukada, di di da. Umingar mo. At siyempre, lalaki lata tibagida. Ni Edmond Rabiahos ko na dahita sender kat assuming ka ngamin idi. Ni Maris Pasis, agbiro kan, jay saan nga malasado ti itlog na. Dapat well done. Lipate mon ko na ni Kasin Arnel. Agpasalapasap ka, adot pure nga barako ijay. Ni Kasin Bernard, apay nagaduti bakla, pay dita bangir nga kalapaw, ngem na open damit Kasin. Ni Romel Bides de los Santos, Beka, siyak man ti kachat mo, sigurado malipatam ni bakla nga Michael. Ruel Tayaba, siyak man ti rapem sender, pulos nga di kanto agbabawi ko na. Gitan Ni Keith Agregado, silahis ko na. Ni Mayla Singpet, agbiro kalatat ti sabalin nga ayatem sender, di bali, teacher ka na. Mga opisina isuna ni Michael ti teacher. Kaya, total, mga opisina ka mo, marami kang mahahanap na matino, ano isuna, kat agbabawi kan tumatlang kahit friend na lang kayo ni Michael. Ipagdasal mo na di ka mabuntis. Ni Edmund Rebiahos ko na napay, sender lipate mon, ado dita ti parte lang ti biag dayta, ken saan lang asikati nakapasamakan di kasta sender, adot manglimlimo. Angam di sikat saan mat nga na manglimlimo ni Michael, makon-confuse lang siguro ti sexual preference na. Angam, dito mo ngamin sender, napanantumot ngamin rinape. Rinamos naman kami, nabartek ni Michael. Ni Mami Teresita ko na napay, sikan ti mang romansa. Tama ka panunot tulatan no maimasan king ka. Rapem ka numanen, kung na ni Mami Teresita ka ba niya fuller. Tabaring no maganasan, ijay to nga ma-realize na nga lalaki pala siya. Asawaem kit din, tasi ka timang panakpak keng kuana, ta maimasan na kanto, kat agbali tumetlaeng. Alakas talat biyag. Lipate mo ni Micaela kunan Kasin Arnel. Ayan. Ni Sterling Nabal, iwasa mon sender tapno makamove on ka met 10. Adan tulat ta sumangpet nga true love para keng ka. At least, at the experience mon, ti love life mon. Flor Delisa sa Danggil, kunana kablaawan na ni Nanang ng Erlinda Calzado, mayat ti panagbuya na. Ni Emel Pudukay, ituloy mo nga ayaten ni Michael Sender, uray ta saan met nga tokkol, nagtakder mo, di balangkoy na, o edi nagpinanakpak kayo kunana. So kahit nasawen, awate mo nga kasi isuna, baring no agbaliw ito pa, baring no may straight to nga, may straight mo ito nga nasayaat. Ni Eddie B, mayat lata tabakla kasin, makaputot lata kunana. Ni Kasin Delia Mariano Gorgonio, uray iso na kano BBM. BBM met nila kay na. Angim nagbaliw, aging gana nakaraman ti bisong ken panakpak ko. Kita sender. Ni Kasin Delia Mariano Gorgonio, bading girsing kano ma di boyfriend na idi. Idi nagasawa dan, idi adana pasamak kadakwadan. Ijayen nga impamaysanan ni bakit nan. Naimas kano isuna. Apa example ka pelat lalaki no naimas ba di babae? Di ngamin. Aglalo no mangmangan mo di babae. Kasilyaw bagawisan Dagyo. Beka, accept the fact Michael is bayot. Sinot agko na ngamin keng ka nga tulungam dimlaengan madlaw no agpada kayo na pintas ken iparit na ngamin idi nga panakpakem. Angem si kamot tinaggiling-giling itirabaw na sa nabartek. Okay? Good luck keng ka Beka no mairusok mo agkasar kayon tabareng agbalin tumetlaeng nga diretso ni Micaela. Ni Tita Grace Agtinasales, ituloy mo latat makigayem keng kuana sender, who knows, no mangibabaw tumet lang tiki na lalaki na akit ayaten na kanto ti us-usto. Angin no sa anen, at least ket nakatulong ka keng kuana, ken maging totoo isuna.
naging totoo iso na ken ka. Saan na ka nga pinagswitikan ken forever nga never nga nag-take advantage ken ka. Ayun. Sinaamon ko na Mel Valdez Pascual. No bakla supot kasin ko na ni Manong Disyong. Saan mo't amin Manong ada ngamin dingiti ubing pelanggat handapeng amo abaklada agpakugit dan. Kaya weno saan uri baklada agpakugit na lata. Ngem no napek kadagiti nga nowadays no napeklan nga panatiko iti Korean pop stars ayan iti ko BTS kasya ada tendency na nga di dagpakugit kasi kumbinsi rin dati naganak api nga di ka agpakugit ko kadanas ken lang agpakugit ka api nga di kita Koreano api nga di kita K-pop stars api nga di kita BTS supot damet di kita idol man di kita BTS nga supot api nga siyempre agit culture da ngamin ni Korea iti babasit mata nga tattao saan da agpakugit agam ti problema gapot ay idolize maten di kiti ubing ditoy agit tuladin na maten agpakasupot da kanu maten ni kasin Arnel kung nanapay si kamot ngamin ti habol nga habol padasin pala saan nga agpakpakita uri makabulan tasintirem no masidig tupay ken kano saanen edi move on umay ka dito tatulungan da kang ag-move on apo deta pa nang ibagbagayo kasin kay kasla ti igang rape yun umay ka dito tatulungan da kang ag-move on api naskin nga adu kayo tulungan kang ag-move on kung namlata na kasi no dakay amin dito nga taga sa lapasap ko baka nabalit dating na siya Virgilio Peros kuna na ituloy yo lat sender bareng maisurum isuna nga agbalin nga malalaki no kanayon nga maramanan at panakpak ada tendency na matkid madamo deti tendency na nga maramanan nan uno maangot basta hamo ipapaangot baka maangot ay kayat api nga di mo kayat bangi kahit kung tilalaki na banglo nadagalang na banglo hamo ipapaangot no ka sender baka no yung paangot mo namin pinsanin nga paangot mo man dapat nabanglo. Aldrich Gonzales shout out kini Lloyd Dulig nga nagapot Canada kasinyo madamat partida ti kalding sa shot ken pulutan nakadado ti agpapaapal ti shot Arnel Sambusunido adu kami nga certified barako dito yung sender oray dimbugbugwan sida and me ni Jonathan Nabung Cadalzo, happy watching there in Big Island, Hawaii. Ni Luz Biminda Magulod, kuna na. Ay, apo, ilik kun apo. Bakla, ti panagkursunadam sender. Ay, baklas, kuna na. Alabay amon sender ta babae met ti panunot na agbirok kan iti sabali ta orekat saan kamet nga agbabawi ti panang tulong mo kastala ti biag ibilang mulatan nga gayem kan tagtaga inep nga malas ti mapasamak yung adwa ayan di na nagayatan ta si kilaeng ti nagayayat kunamet ni Kasin Bernard Reintar Kasin adan sa agayayat ken Arnel Sambusunido ni Martel Pascual sender naman nagbidot ni Michael, Mika, anong samlatan orita adamad balangko hina, orita panakpakin naka latta. Saan lakit kasla atay may nga sender nga doktor laylay ko na. Ala okay latta detan sender, tumakder agragsak kayo mat nga dua. Ay unay ket gasat yun no, da kami man lang kumakasla agsikog ka di na oras. Naglalo kiti Kasin Bernard at nabayag nga awan panakpak ng sayatan. Ngata, ayan. Kasin na nabayagan, di pinagawid ni bakit na. Ayan ni Sylvia Pamitan, shout out sa mga taga Rizal, Cagayan.
Ariel Simon, happy fiesta. Ni Eddie B, na ilistan mo't siguro dagiti inutang na nga kwartahan sender. Ay, saan nakanumot nga saan nakanumot nga pagbabaw yan nati panagtulong na. Saan kanumot nga agsingir. Tadijikit ka pagkaragsakan na kanumot itumulong. And Maricel Yanto Pasyon, kung saan ka masaya doon ka, walang makakapigil sa'yo. Pero alalahanin mo, hindi ka mabigyan ng magandang buhay. Better lipate mo taagayat kat sa balin kung nakuha. Ni Juvilin Rivas, lipate mo ni Micaela, move on, makabirok kanto ti tunay a lalaki. Mike Senior ko na sender, accept ngulatan, mayat ti adagayem na nga bakla. Ang ti dakes na, no makigudduan to, no addan to lalaki nga gayem mo. No maki boyfriend kanto ti pudpud no nga lalaki, bakakit isuntot agbaling nga karibal mo, naya. Beta gayem mo, isuntot ti bantay sa lakayen. Panawam ta boyfriend mo, ay, si Rukin na gaya mo. Ni Jeff Pudukay, saan na bale no dakkel balang ko'y nakasin? Awan no ka serbinan ano bakla? Tapos dakkel? Apo, tubigat kasin, umay da kaalan kunan kumpad mo Mark. Amal ta, kita ekto no, awal lakad mito no bigat kasin, ya. Message nakto, kumpad Mark nagtalon. Maring no, adagun daway tayo. Ayan ni Kasin Arnel, di pa nagadon ti biktimain ng estudyante no, deta nga bakla. Ayan, late nga nag-tune in ni Kasin Freda Sabado Reyes. Ayan, Romel de los Santos, Becca, pwede chatmate tayo. Taga-Abraak, ngam dito yung San Fernando, Pampanga, nga nagnegosyo. Hanap ko babae na masipag para ang negosyo ko hindi maapektuhan. Ito number ko. Apo, nagibagamot number na. Apo, ayan. Annalisa, shout out kasi nyong Madama Plansa nga agbibuya keng ka. Ayan. Thank you so much for watching. Alwada ba lang baka no maperdi deta bado nga pamplansaan kasi. Ayan. Baka mauram ni ano ito baliktad ngamin ti nagnagan na tanggabam ano isuna o talaga ngay ayatem pasensya kasi jak ano ito basta kaluya ko na baliktadem arrogante nyak mo ito nagan na Hayejing ano hello by kani Kasin Bernadette dita Honolulu, Hawaii ni Kasin Arnel pag si DMT Exotic tapno kanayon nga agtang-tangken di ba lang ko na yan ni Eddie B ala awate belatan sender kasta talaga tibiyag dito irabaw ti daga sumarakat sa balin no dim kaya ti bakla adut ditat lalaki nga talaga ni Olive Vicente Barangan ko na namet aya agpapa-shout out gayam from Burgos Isabela ti Pascual Vicente and Barangan family hello kada kayo dita Burgos Isabela. Ni Ate Helen Lubendino ko na sender kunam nga mahal mo ket ikam ti chance na nga agbalin nga lalaki ibagam keng kuana nga ipadasyo ti agpanakpak nga saan kayo nga nabartek tapno mapadasan yu ti ag-sex ulit ket ijay na nga makita no talaga nga bakla or saan o alaman ipadas mo nga sikat imang romansa kanyak kunaman ket samon to ibaga no lalaki ka kunam, ya. Ket no after panakpak yu ulit, ket baklalata, ay ket ag-move on kan bay amon nga bumirok ti lalaki ken sumapol ka met tentay na itadhana nga paraking ka. Ket agbalin kay latan kumanga ag best friend. Awatem latan total ket di nakamot nga niloko. Kasta lang sender, move on and God bless. No, kaadwan ka no nga bakla ket nabanag ka no truso da kunan Kasin Sesa. Sana all ko namin to latamot nga malalakin ay sayangin dalang ko nami di da pa lang aro Diyos ko aya. Rin wow, sender, move on ka na lang, let go of your past, have a right time in a right person kunana. Hello
Okay, thank you so much, Mami Teresita. Ayan, see you again on Monday. Annalisa, pa-shoutout man kay ni Baby Shannon. May ayatan nga agbuy-buy akin ka. Pag-greet, advance happy birthday. Advance happy birthday, Baby Shannon. Ayan, thank you so much. Kadigiti nagbalakad. Thank you kadigiti ng iti reaction kapanunutan na kaditi parikot iti biyag ni Becca iti Ordaneta Pangasinan. Dati mati may ibagak. Becca! Alakit kas tala ti biyag nga talaga. Alakit no love mo kasi saan ba't nga basta-basta mapukaw deta ayat mo kinkwana. No talaga nga love mo ipamuspusan, iramidan yun pamuspusan. Tulungam isuna nga mangsarak ti kinatao na. Tulungam isuna nga mangam mo no nga anya nga talaga ti kayat na itibiyag na. Total, tinulungam isuna idin, ituloy-tuloy mo. Gaputa ipatpatig mo isuna, ipatig mo met no anya ti kinatao na. No pay saan na nga impud no nga nasapsapat at ikaw na nga ro di naman pisigurado idi, alagat awaten ko ma. Ket numan anya ti agbalin nga revelation. Anyaman ti consequence ti panang tulong mo kenkwana nga mga mot kinatao na anyaman ti sungbat dagiti saludsod iti kinatao na nakasagana ako mga mangawat. Numan ko nana ay sigurado akong lalaki ak. Makon-confuse ak laidingem gapukeng ka, Becca. Napanik-nik akon nga sikat ikayat ko nga makatakta ko na yun iti tong palbiyan. Akit di nasayaat. Ado nga talaga't kasta nga tao. Aglalo no ti na-influensyaan da iti environment da. No kung adda babakla iti pamilyada ket kas lang na-influensyaan da. Adda tendency nga kasemet ti panunod da makon-confuse da. Angem babaen iti tulong mo saan lang nga babaen iti panakpak, saan lang nga babaen iti sex. Ti panang ipakitam, panang ipariknam, ti pudno nga ayat ti maysa nga babae. Bareng no daytan ton ti pakapanunutan na nga lalaking lalaki isuna. Okay? Angem numan kas pagarigan, ta saan nga isu ti sungbat dagiti saludsod. Saan nga ti kayat mo nga mapasamak, saan nga ti kayat mo nga sungbat, isu ti sungbat nga talaga, ta ibaga na nga, ay, I'm sorry. Angem siya 50-50, kayat ka, angem adamit kundaway na nga kahit ko ti lalaki. Mabalin ka di nga ituloy talata. Adumit dita diti agasawa nga bakla ken babae. Silahis ken babae. Mabalin talata met agkaanak ta makaputo takmet kunana addanto ken nga agdesisyon no awaten mo no saan. Alakit maawatan da ka no saan mo man nga maawat kasi syempre karapatan mo deta nga saan nga umanugot nga addanto kagudwam iti asawam nga saan nga babae no dikit lalakin to. Alakit di siya lati makunak. Sabi ko ma, tanaka na digiti nakatulong digiti balakad biking ka. Kadigiti mat nagbalakad, thank you so much kada kayo as always nakalalay kay agbalakad. Angin no ada problema yo, ay hapo aya, jak lamon. Kas lakanyak. Nalaing nga agbalakad. Angin no siya kun ada problema na apo Diyos ko aya. Siya kun ti karirigatan nga balakadan. Siya kun ti katatangkinan ti ulo na ada problema. Okay mga kasin, thank you pa kadigiti sponsors tayo nga mang bibiyag kadati nga studio, kadigiti programa mi dito Neymar Studio. Thank you met kadigiti star senders, digiti sponsors ti kang kanta, digiti mangted ti regalo, blessing kada kami. Kadigiti mga ad kada kami, kadigiti nagaget nga gi-share, amin nga bibuy ag comment ag balbalakad. We love you all. Kaya kikita tayo tumanan into no Lunes. Happy weekend everyone. Ay awang gayam to no Lunes gare ka sorry. Ala premiere kam tulatan kasi agpatabon kami. Tabon dai di uncle mi. Ya may itabon ton. Aha. Basta see you. See you when I see you. Malayo kikita tayo to tagainip yo. Kikita tayo to tataldalan. Malayo kikita tayo to dita bintar. Thank you. Sir, ano po ba ang complete name ni Becca? Ay, pasensya, di na kaya ti, nagkid-kid nga may waragawag ti kinatao na basta ni Becca, taga Ordaneta.
nakatukma iti bakla. Ayan. Katinto numay nga Disyembre, diyon to liplipatan to inumotibiyang para barangay kapitan yung nga mangutot dito sitio Lubot. Ayan. Kung kunak lang kung kunak lang. Atol tuladag lang, ngiti makit-kitak ta Facebook. Okay mga kasin, sabi ko mata nakaanay nga liwliway, dati pa nagkakadwa tayo unupay awan ti idikal man laeng. And see you on Monday. Dito laeng Nemars Studio. Pumakada nga ro din, siyak ni kasin yung ngayong yung goodbye, happy weekend, and good night. Kadagiti maturog yan.